Nilip kaparlo lakhaing koy rapho gipialang bungalong karbilong ria birta phirangki kahumrida. Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma pen COVID-19 avora pen Omicron avora puthak akimi SOP kapang dakpon. Apar daihuri havar lokele misi Richard Tokbi kahumridang. Ar koini phai trokaning ve rong khelana long hemkong long kacheto. Birta kilang arato anaphan kardong pajero kardong non karbilong ria birta long peno jang terangpi non birtang ton pena jupontha. Ningkan pharo pen phisar phusara kai pen kache thangklong teke ingnar thijok phak kesok ajilaki gipi long ki hansia rong akung sidolo. Seta non puan ta teke ingnar munira phan kaphalang no lapen kapasik sak avi pinlang lapen chu e chu soma sokta chu pipe la anchot takali bari hidita laso aji piaraisi kachutiki titilo. Seta non puan ta thangnat pasik sak se pusi long ki hansia rong aradatum pherangkya thengnu nang thandun. Dolamara pen semsing ingling karbilong ria birta nang paling. GP wa solo la sinili la dak GP pen birthe long non hitung karbiang long bo ka che thang ne a GP pelo ingnar te ke ka to ka ve ha komen tu kai pen ne puru ka kai pen la dak ke GP po birthe lo la pu birthe ke thian ta la si GP pulo la si la dak GP long ko PP son ko PP a PC la dak ke sok ma pen la pu ko P ko son si ka ke wang ma pen non ko munir tum koson ke do ke thak koson ma ke do me la pen ke do no la se la ni dak pini karbilong ri hoi pen nili alang le tum la long kian se arata tum phan nili arju ponji la se la so kar ju long nili tum dider salam nili tum arju pon se na nili la pu ake sar nai pen nili arju pon po ho nang le men pum yong de leng don ke phan phan jo ente nang li ke la dak asor ka di ho da asor acha la GP po long nang li ekdom ho kalam kar dak pen nang li ko pini than theke ma la GP long ko PP PC nang ke sok pen no lom pini jon tu wang ma wang we ma pen kama ke komen tu pen si la so kene dak rong no nang li tum nang do lo na than theke ma bang nili than theke da ta ye than theke da yi acha ente la so dim la jon tu nang sok pik ma no lom wang wang la sa dang ba la sok si ni tu wang ko yai bo ye cha lan la ra pu nang li pen pine ni son do ma hong la dak jon tu ma nang li bang la dak lom si rit klep dagi pe dung si rit klam lo ke non dak diklian thong pli ke tu ke na hai pi le tu pi la bang doi ti na ta man ti ni diklian ni pen ti pasan la ta ma ka po lan deng ke wang acha ante la hai nang le tum la dak rit ka do ke klem ma long la sok pe ne ki ke ingnar pe ne nang chupiat nang la son klem bodi man ko pa dar de rit pi ni ke wang ji wang po ha chi dam ji ma ya acha ante ni le por nang li ta la da sor ma ho hok pa chithan na ni li bang ke ne lo la dak no ni tum la po tum an bang ke la ke por po GP pulo ni tum bang ke no bang ke bang song bang na ai sirat ang ka si bang na par ke ne no kom hard do por po hok pet bang ke ni tum dim bang ke por po kali kada bang ke lang pia thoi GP bang ka da GP bang ke da ase hawla mi thani dung bang ke rit pa klem ni da ko no na so pe ni bang ani ma thèn de he ta me hola da por po ngala lang pia thoi ji bang ke ni wi pen sok pa ya pa acha ante la da ke kupia ji bang la GP pulo ma ji so pulo ada bang ke ji su ko bang kuil kilometer kan bag do lang la dak non GP pen da kene 1.5 kilometer bang do la Assam ang kangalong kuwida vura pen Omicron avur kangdang thubo majok ar koini phai trok siarni Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma pen phirangkya mai phaponsi Assam ang kang piaphan akimi SOP kapang dakpon thu curfew ajo por phai kepen ada por phai therok an kapang dakpon hithi kulat an ajo por phai ner kep an kang hap edja phan kapachini restaurant dhaba la pen hotel along phan phokep an rada tum chitulong choji chokomara tum kuidang prim ke entang atum saikam chiklem damlongji komat niya chokomar kuidang prim ki en ki chok chilang pulutang ti officer tumaphan lift chu hangdam nangji lapen ar koini phai ner kebar ni pen ar koini phai thong kebar ni an nursery pen ingdeng pho an school kang hap edja phan kapachini
Lapen ingdeng ner kepen ingdeng krihini anki hiti irui along ni thom mapan lo than pon longji. Lapen irui penarni si ke chua hiti ghonta therok an ingpu pon longji. Hiti kulat kita mahodra datum social distancing donangji lapen max chikuvek nangji. Pangri pangton mate adama saralong bang parohini aradatum chitong long choji. Mai meeting mate ason program along pan phokep an chitong long choji. Lasaron karkan mati ki kroy kreatuma pan arona tengpen section 51 to 61 Disaster Management Act 2005 lapen legal action under section 188 BC pen ingsai ponji. Lapen rat kachito along max kachikup ke lapen kang thok tapatuma pan adai mati tangkal suri sipen ASDMA 24/2020 part 1 /1 to 2 date 24/10/2020 arona tengpen ingsai ponji pusi pangdakpon. Upper Daihuri Hawar, local emisi Richard Tokbi Kahomridam, Bangso Kahomridam along, Duar Baguri VDC Chairman, Sarkoy Rongphar, Dolamara Municipal Board Chairman, Mongol Singh Terang, IT Cell Convener, Joshua Ingti, Lapen Local Leadership Atum Pinang An Chitongdu. Pini Arkoni Paitrok Siarni, Duar Baguri MEC Constituency Angkangpi, Rongbongkhat pen Upper Daihuri Atuvar Non Malom Selampon Bomlo, Lapen Black Topping si Selampon Puputa, local emisi Richard Tokbi pen, Ningjipon. Lapen ke MEC kili kaprang-aprang patang pon edji puta ningjipon. Lapen ladag hawararadatum ka ningjipon ki nilitum daihuri hawararadatum ningarong piglo. Lapen towar ke hinu kachelat ningkan keblo. Lapen gari motor ki doatum ta towar ke hinu ajoini hinu lap titi. Bonta non puthot towar ke mi chelat pon long pupen ning cheparong pon. Lapen MEC kilik jehut setami alang li phansi cherap chetudun puputa ningjipon ringti. Hanboka pen Robinson Kiling, Karbilong Ria Birtalong, Birtanang Pali. Klempon pina tum si teglong pon lo, lapen rat chini lo. Kami pini ni bangke ni tum je BJP sorkar pen. Je atok anu antami towar me lang kadok be kinang sot lapen kipidam labji kepali dam labji tum kaching hon Prime Minister Narendra Modi, lapen itum along Assam State Chief Minister, di itum Dr. Himanto Biswa Sarma, itum Karbianglong Autonomous Kaching Honai lapen rada fan kata me karjap ti babang, ke claim kedam ke pacun pontek abang, itum Dr. Tuliram Ronghang, akhir zume kang hon pensi aku non same, di Rongbong pen dahuri ha singnar arongan, kudam singnar arongan, misen atuar itum longput pun non ke claim pon bom lo, tuar fan same. Prabjin kan itu patang pun. Tapi sarap prang kongwal fansami tempon. Kongres sorkar itu bundai lu masa tela pasok lik. Lagi nan itu tek bonlong lo, kuan claim tempon pike ni ge ning jelo. Ake ratsi teklong. Ratsi teklong. Tanhe non MEC lik liap prang patang unji masa la bakso tu. Aken itu Januari yang bong laso towar ke non ang bong laso within Januari yang bong las bangke muni tum kachalan dia pana bangke laso sand gravel ke thok tang adim lake non kuan ma claim nai dressing akam non claim pon bom lo laso pipan itu claim pon lake RIDF pensi scheme deng pom lo. Tapi sala ali ik si bunai ik ji matang te non. Ali ki afansi itum ke claim pon lo. Setame ali ki ke claim ya fan ke phongwet ke nang onde apor nang ji setting nang ala di kalima nong ke dressing pulo lake la overall sob ke claim la pen prang e towar su non towar pathi pon nang ko kalima kala la non Rongbong ghat tu daithor towar nang tum thepon long lo arlok sini tum pasur pon lo pangdai pon lo kalima kala dolomara apart sami nang tum theklong lo borjuri tu dolomara an towar mission towar non theklong pon lo hadak rokdak ang lo son sami tum di pangdai pon lo ingnar pensami towar kidam tum sami aju kidam ka pherlo aju sami sung pon peder lo kalima kala lakin non het itum Dr. Tuliram Ronghang ke claim pon ahir zume kang hon pena jok nai duar baguri fang kaching hon thepi ga jone si na tum non kuan ke claim pon mas sami thepon long bom lo to chorol sar ta. Okay. Towar putak daihuri senior leader mate duar baguri senior leader isap keningi dam kangtu ke churu dam kangtu ngalalo ini dom labang so tuwa aprang peta select leader komen gitu nang bong setame ke ini tumba aku BJP government mate MEC sa KYC
huri apen romongara tuar nang bona pi bomlo apen ha dai thor pen romongan be dai huri tuar adulongan jata melang le sen gore gute pache klambelo lasita me non pache klambe ko angli tumang hunang ne laso tuar chun jida di buka apen laso tuar angli ki mate lek to ping long le da ji mata Tapi la nali tum long begi dahuri romong hat tu dahuri an ali ki igno selapo la bang so putar nali tum ko an bang nali ningarong lo tante. neli tum ningarong bang ke juru ne dalo neli tum mana timang la lo men tuzi dai huria long sitame ali ki do yima bole la sini tum emici sarpen ke wai lo alang le ngapang ceng pilo la chun bek lo bo la ali ki long begi bata ini emici sar tok biasa pande me juru pilo Jam saban me juru pilo ini penang lo ini tum kedo ke menghuna ne Kidamtang arkoi ni phai therok a jopor phainer kep apor malom Dipu Police Station kaparlu Rongkhelan AGVB Delaji branch along ihum Maruti Swift Desert gari number AS09B 848 bang manja pen Dipu anat kedambom kapachat vigajok ihum Bolero pen Celerio ahem konglong aphan kapatong a hiring tang raglo bonta majok bang pu bang pita a hiring tang rak pen areng hu kiso bang avela Pinya birta la ansikang ton chalo kaduga via phanta kardom